chỉ bay vek ule hey YouTube video cái xiêm tur thu kha cái lâu soi to a tu na hey YouTube video xiêm te alo ngay tạm mày he video click lâu clear tu zong zong te he video in enzo nuat chuan shad bil tam tak in nei phange ka base ya chumi chu katum ber ni a chumi ka du wanga he video hi ron siam ka ni a tun la ya thuleng wak vela tam em a heng te hi ron soi chan ka du a mani ngai dan chu nei thei chau kan ni a nang poi ngai dan shan ni ne yang ti ka ringa ke poi ngai dan shan ka ne ya mi chi shang shang in kan thir dan te ain ang vek thei lo ka she thiama ama ero chu ngai dan le kan thir dan pia lama hian thudik omsa facts a oma chung chu kan ngai twa mai ero chuan thil ti chi ani in ka shelawa chu wan chuanin facts thudik kan ngai dan pia lama kan rilwa kan seng lu tur chung chu ka ron soi don ani soi tur om ve no la chu ban chuan hei ka notebook a hian points te kan siam tha a seilu tuklovin chip char box si in ka thiamang to ka fia in han soi kan tumanga ama sabera chuan mitam zokina indo hmule indo shat to angin social media ate kan han phaulanga OnlyFans account ka siam chungchanga thu tam tak chi shang ti mayang mi chi shang in an ngai dan te an han share ka shiseng vek lovanga ke tiang lama hianin ka shelu tuklo WhatsApp group ati han ko omve lem lawa Facebook ka active lo boka ka chatna source ber chu ka chanten minron thona hey hi ka mu a chu tiang kha tiang chu ania an run tiang hi ani ber maya enge internet kan man na array to a trolling te internet culture ani ti ka sha heng hi chu enga wak ma ka ngai lova tin thil ka ti don reng in a consequence she sabek in ka ti a hetiang ang hi hetiang ang hian hemi hi ka ti chuan hetiang ang hi beilet na ka nei ka tong don ani ti sharing chungin thil ka ti a chu wan chuan mani thiam in chantir ang zonga omte thiam thu soi ang zonga omte hi ka du dan le ka thil ti du zonga ni lawa ama ero chu thu dik lo hul hwal the dar ero hi chu ka du le mia lo thunga heta ero hi chuan ka dikna soi ka du a dikna chan vo ka nei hi tarlan ka du a phau chwa ka du ni chuan ma saberin mitam takin enge OnlyFans chu in lo she to mai theya la shelem lo tile information kim chang lo tak donga ani na ri ruang she chang lem lo wa lo share wai te po kan om theya app ani lawa application ani lawa Play Store apo download to rom lawa Play Store OnlyFans invitai pa app download to lo om kha an mani siam ani lawa engma po ati thei lo website ani a platform hi azau ema mission khat ina an soile an ngai dan explicit content le pornography style content ringo thi ani lawa khatiang ti te po creator tamtakan omang amaero chu an OnlyFans Instagram account te inva and one an creator chen khat te chu chef e tur siam thiam te fitness instructor te yoga lama tuimi te musician te artist te comedian te mi chi shang tam takan oma box pakhat ringota chu po a chelai bera
explicit content siam chin ringot in OnlyFans an mang tia soi kha chu thil dik ani lovani a that na lai omanga a that lo na lai po bokanga chu thil ni dan tur ani reng ani he platform hi a chezong ringota a ming lartir kha chu a chaga tibik lawa ke po in ke ma po ina kaman dana zirin he platform hi katana chain a chalo thei ti ka sha a uluk takin ka ngai to a thutluk na ka siama min subscribe velem lawina explicit content le pornography style content siam na site ani ti an han mu a ti ve tura min han ngai ngai ringot mai te kha amakatia proof om si lawa mani rin dan kalpui thui lu tuka khatiang anga enge ngai dan nei chu athiang te me mai in ngai dan ka thla sak chu ka tum reng reng lo ma se thudik lo be chana e a chezonga a che thei angbera han in chwa kha chu acha ka ti chi alem lova ke man enga ma lo ngai lo pon ni ila ka chung te le ka shan te khanin ke ma min kher wangin ngai thak shi om te an lo ti theya don son shi om te an lo ti theya mishing kan tor che zong te ain ang lova kan sensitive zong te ain ang lova ke chuan he thiang hi kapal tang him to a han viral top te thalak viral te ka thu soi kalau type swal min troll na ti ang reng te ka tong hem to a attention pek na chia ka ngai lova ke tan chuan eng vak ma zia lawa amai ro chu ka chan te le ka chung te chen khat ka tiang ang la tong ve ngai lo an tan chuan enge thil ton ngai lo thil ton she alo ni a an mani ka khera wangin ke po in ka tiang an ton kha ka du pui big lovani tin mission khat ngai dana chuan OnlyFans chu khatiang anga inge moi lo taka va khosaka vo huang na tur taksa vazor na ang type de wa te khan lo ngai mai theya ma se engkim hi virtual ania engkim hi online ania ke chuan kami mal ngai dana chuan taksa zor ne na in ang ka ti theilawa chuanin mission khat ero chuan thlir dan dangin an lo thira hetiang te chu entrepreneur in ni ti na ania an ti vele thunga ke point chu ngai dan chu ka chom puya hetianga te hian lo thling tur chuan taimak vianga ya mang tam takan oma a platform azaw ema wangin competition te po of vea top 10% of all creators then $1,000 thatin an lalut anga chutania chu weekly pona chut theya ma se averaging top 10% of all creators ka chu US dollars de la chutani awangin US dollars ang zelin kalau soi me anga tin top 0.1% of all creators this one $100,000 per month an la lu zel anga chutani a chu ai po chuan tam theya ke chuan in khatiang ang zong khan ka thira business angin ka thira min motivate tu chu hetiang number te hian nia tuna he video ka film lai hian ke chu top 5.3% of all creators a ko meka karin ain support ka dong cha ka lom khop meya min support tu te he ni result tak thirna result tak nei ni ti ka sha in
in thil thir dan hi acha ka ti thei tu min motivate tu ania in message min ron thon te Instagram ate lo chang khir lo ma ila ka lo chiar chang te han ka lom ve thei tu ka hlimpui ve thei tu negative comments tam takara positive comment pakhat le ka hmu ni pon ke jang ka hlimpui a chelam ai na chalam clear zel hi ka du dan ania tuna po a chelam le a chalam nei ani a social media te po a chelama chuanin kani na lo ang chat viral te ka thalak ni lo pui viral te kha thil a that na cha kan nei theilawa a that lak na nen kan nei kop je langa ya chu ke po in ka shathiama engma he han huat tur le han thin rim pui tur hi a po ka shelawa ma se kan shat lo thil te chu sha chak na te kan lo ne ya ka chung te le ka shan te po mi tam takin in lo zot ti ka sha a ke ma mi mal takina thu thuk na ka siama ka thil ti ania min ron shat pui velem lo ti hi ka soi du a chu wan chuan ke ma ina ka soi hi an zawai ai o in ka lo soi ni ta mai se point pathum na chuan only fans a him lo chuti khati ti a ti lo soi te po in omanga 100% chuanin a him ka ti theila wanga amai ro chu vo in ni lo ka po khan kan in bia a DMCA le support team tenen anni po in 100% in kan assure theilo che a amai ro chu copyrighted material ni awangin ko watermark ka dana content keima content nge ka thalak lem ni lo khang ka chu lo viral me ro se nga tan ma ka ti lo ma se ko watermark chuan nge keima content nge keima content nge kha chu alo viral emo platform nanga po chwa ani chuan take down ani theinan ma min lak sak tur thu min ron assure na sa atot le a ka soi le du chu mani lok khan ka siam ve chaw only fancy ma in ka shangai big lawa mizo ne na changin ania ka shat na ma saber po ka live te Instagram ka live te le message request ti ve ka dona hian only fans account siam ro ti message hi ka mule no zela comments te ka mule no zela live stream ten enge monite reng chu ka tia chuan nuwa khanin mi khanin thopui turin mi ron be ve ne wa Mumbai based te Delhi based te Pune based thi chu anum cha lo ma se India ram hun shanga mi thopui nei khatyang ang branding ti shin te kha mi ron bia app siam te kha kan han tum nok ka ma se ka ngai to changa min thopui tum nan kha ke man full authorization ka nei don no ba ka profit sharing kha achelu to ka an kal pui du dan ka only fans style an la ro pui box ya khatyang anga ka ti don ro ni chuan ke ma ina full authority ka nei na le profit tamzo ka nei theina platform kha chu acha ka tia karim ti deu nual to nuwa kan ti tak jep to a ka ti le du lawa only fancy ka ti ta zo ka nia chu tang ang ka soi website dang le app siam chin de chu an lo tam khum me ga lo shangai lawa ke pon min ron biak nu chau khan chu tang chu anom ti kha lo sha mi an lo thop pui to te kha lo en la he tiang chu tiang kha tiang chu kan tho da na nia an tia
an mani marketing team ania app developer ni ngal boka an chang khop mea mi an thopui te po kha vai community anga chuanin an milar tak tak te khan ni ve ma se ke ma du than nge in OnlyFans ka siama chan chu 80% profit ne kha kata na tok zo ka ne ke man a pricing zong zong thu ne na ka nei boka chu chu ka lo siam chen da na ni chuanin mi tam zok ngai da na chuan a thahlul lo in ti po ani theya soi moi ka tum reng reng lawa ke ma nge ina ka thil ton le ka ron siam na chante ka ron share ve ni me a thahlul lo in ti ni pon in mi mal ngai da na ni a ka sha thiam pui chewa pom pui na chin cheu po ka ne ya tin a cha ti te po in lo om theya kha ka chu nang mani own preference a khan ron soi the ka nei lawa tin mishing hi kan thalak te social media kan lan dan ringot te hi kan ni na tak tak le kan nun pum pui shil tu ani lo ti hi ka soi ve duwa tuna po hian ka thalak in lo mu shin ai chon ka dang lam de anga thalak le mishing kan ni na ang tak hi ain ang thei lo shim shim ani thalak chu a che thei lawa thil tak ani bok lawa a tak ne na in an na lai chen nei ma se ke ma thalak a mi so mi ni lo ke ma mishing ka mishin na so mi hi chu ti hian o ka ne ya ka chong the ya ngai twa na ka ne ya ru ka nei boka nang mani ina thil te in ngai to a thil te in soi buan ba nang khan ke pon thil te ka ngai to ve china ka feel theya ka muwa ka soi ve thei boka chu wang chuan thalak na atanga in te ngot te hi thil dik ber le thil fair ber ani in ka shelawa chuanin midang te ta ne en ton thlakin inung lawa midang te tan example chalo tak isetani ti ngai dan in lo pu ani po in chu chu ka pom pui thap cha midang te ta ne en tu tla ka nu na hian ke po na om ka tilawa ke ma to ka hian tling lo ka interview tu ka midang te ta ne example set tu chuan ka nu na in siam that ngai na lai tam tak ka nei ti ka sha chu wan chuanin ke aya en ton tur chhazok tam takan oma khang te kha lo en ton jok ula ngai san tu tam takan oma khang te kha lo ngai sang ula ka OnlyFans subscribe du chuan lo subscribe ta mai se adu lo chuanin on subscribe lo me anga ka thalak te po a en du chuanin ti khan an hu me anga anal ti lo we mo soi che tu kha chuanin en lo me kha a ol samin ka sha thil har sa lutuk ani thei ka ring lo he video hi kalo mang chang kai ve lo kanga karil ruwa karil ruwa ka ve zong te le mi te na sha se ka ti karon share ve lo kanga he video ilo click ta sa ka thu soi ilo ngai thla ta sa kan soi lang lo nga thil poi mo ka ti te thil poi mo kan ti zong kan ngai hlut zong kan value se ain ang lo ma ka thil ngai poi mo zong te karon share ve shim do a ke chuan individuality hi ka ngai poi mo lutuka mi ti sang kan oma mi tam tak ke mani a danglam na te kan nei hi a special ka tia a hlu ka tia mi te kha kan nun da nang cha nung turin kan va be sei theilawa mi te po in an nun da nang cha nung tura mi ron be sei kha a thei big lawa ke ma ni nun dan
chewa khan e chata kanun khatum meila kan kalna kong chewa khan kong sang oma kong pakhata chaw in fit in tum vek khachu a har sa mai the a har sang chu wan chuan e mi te hi clear dan te lan dan ringot te hetianga mai hian in te hi atok lova din mun te chung ril ngai dan te in sha thiam pui ton hi cha ka tia chu tianga in sha thiam ton na kan nei lo chuan in ngei lo na te in huat na te in hmir ngau na te thil chalo hi ron chuak mai do na thil cha reng ron chuak tu ro om lo chu lo ngai to anon chhoila ka thil ti le ka nun da na te ka tu thuk na siama te dik lo ti a chalo ti inom ti po ka sha chu ke pon ka ron sha thiam pui lu tu chewa in mi mal ngai dan kha ka za sa tu chewa chu tiang ang bok chuan ke po in ka tu thuk na siama ka thil ti du zong te ka ti hi min lo sha thiam pui ve ula ka tu thuk na siam hi min lo za sak ve ula ti hi ka ron yen du chewa top lam kan lo pan to do na nga Mizo society a Mizo community a ka thil ti ang hi alaleng ve lo Mizo kan ni a Mizo ti atan moi lo ti te po ngai dan tam ta ka om ka ringa chu adik lo ka ron ti mi a lo ma se Mizo kan ni awanga thil ti thei lo tura kan in ngai chuan thil ti thei lo nei tura kan in ngai na kha acha ka tilova Mizo kan ni na khanin kan nun pum pui kha a define vek thei lawa mishing kan ni na hianin kan nun hi define zok se kan nun hi shilfia zok se mo sa khwana te gender te kan na tho te kan in thuam na te kan thil nei te hianin mishing hi atinge ka soyang mishing kan ni na hi ashil lo mishing kan di na chu thil dang de ni mishing kan ni na chu kan in mamo ton na te kan in za ton na te kan in mangai ton na te kan in sha thiam ton na te kan in khongai ton na te hi ni a heng te tel lo hi chuan enge kan ni chuan ram sang me kan ni chu wang chuan kan thil ngai hlut zong te po ai nang lawanga mai ro chu mishing show kan ni na lai a khan in an na lai chen kan nei anga mu thei thil kher ni lo mu thei lo thil ataka om si kan feel thei etiang mi ke chuan apoi mo ka tia ka ngai poi mo lu tu ka karon soi ve shim du a chuanin he video lo en tu zong te in en ma ai chuan in en hnuah hian shat bel tam zo in nei ka ve se a YouTube video siam chin kan lem lawa ma se in lo en chewa wangin lom thu shil tak meu chewa comments lama te thu shalo tak comment chak an om te po hi ka ringa ka be se boka mai ro chu in comment ma in ka thu soi kha uluk takin lo ngai to ve ula thil enge mutal char chwa le lok pui in nei kha he video ka siam chan ber ni ti khamin shat sak ula karon ngen nun le du cheu ni ka lo me